I don't know where to start. Masakit kung pahugason ka nga wa kay labot sa kaon. Pilion is love nako. Even if like that person doesn't love me the way I want that person to love me. Sakto ba? Or kanang basta dili the same ang feeling ana. Weird kay do na mga unsa man sila mga Espanyol. Time na ba ni nga mang reply na kong mga Espanyol sa ba? What do you think? Dagan kay kag pwede mabuhat guys kay para ma-fall in love ang isa ka tao sa imuha. Una, kapag anak kay diba, needy na kay ka. May taba din na, text mo. Mananghid din na sa inyo ha. May na din maligo sa ako. Matingala ka. Tulo na ka oras ang nila bay, wa pa nang magligo. Uy, unsa man di em? Unsa man di giliguan nimo murag ikaw tigligo sa inyong mga silingan. Char lang. Okay, what's up everyone and welcome back to my channel. By the way, my name is Sean De La Cruz and I am a Bisaya vlogger from Iligan City. So guys, what we're going to do today is, as you can see, natay mga daghang pagkaon diri. Ang ato mga sponsor karon, I would like to thank first Kathy's Kitchen. Like, oh, lami kinilang Silvanas. I'm so excited to try that one. Also from Kathy's Kitchen is Sausawan ni Loloy. And of course, we have here like Clubhouse, and we have tuna pesto, we have chicken alfredo, we have beef spaghetti. All of these are sponsored by Brave Work Cafe. So what we're going to do also for this vlog is pa-ask ko mga random people to make me choose between two things. So as I mag-proceed again ka andere and stuff, ato na siyang ipang-answer kung unsa ang ilahang mga gipanghatag na choices sa ako. Oh my gosh, I don't know where to start. I'm gonna start with chicken alfredo. I see that. Kakuan man ang humot nga kanang mura siya mo diretso sa tiyan kanang murag di na siya mo agid din murag. I don't know if makainin ako. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay, ato nang basahon ang first nga make me choose between two things. Hosting or dancing? I'll choose hosting. It's because ang dancing mo good is like murag nahimo siyang stepping stone sa ako ang para ma-boost ang akong confidence towards hosting. Next, unsay mas sakit, pahugason ka nga wala kay apil sa kaon or ikaw nagluto pero wala ka kakaon? Feel na ko kay masakit kung pahugason ka nga wa kay labot sa kaon kay ka-feel mo anang kana bitong murag gikan kag lakaw then nangaon sila sa inyong balay. Ikaw pa'y pahugason, di ba? Ako ka, ang hugason pa ako. Namin ang text as in, pwede ko una na lang yung mga make me choose between two things. Ako ganun masura. Okay, next. YouTube or hosting? I'll still go with hosting. Though lahi pa ang kita sa YouTube o ang hosting kay okay ra man pa ang kita. But the thing is lahi ra gid if you're doing something live nga kanang personal gid ang audience nga nasa mo compared to virtual audience. Passion or practicality? I'll still go for passion because later I'm gonna if like you are passionate about something, it is something nga kanang that drives you from the inside bitaw sa imuha. If that is something nga naa gyud sa imuha, it will like make you do things that are practical. It will also make you do things nga kanang you won't even believe nga kaya din nimo buhaton. So yeah, always choose passion guys. I'm going to open tuna pesto. First time na ko makadala sa lang tuna pesto. So first of all, tuna siya. Second of all, pesto siya. Next, love Nemo or love ka? Kamo. I think ang akong pilion is love nako. Even if like that person doesn't love me the way I want that person to love me. Sakto ba? Or kanang basta dili the same ang feeling ana. At least dili kita ang nagpasakit sa tao. I don't know, it's a personal choice. Feeling ako no? Di pa makatungaan ni mabusog na ko. Give spaghetti. Pero na ito na-try, mag-answer na bugtang. Macdo or Jollibee? Karon ka spaghetti magita. Kaysa may mas lamig spaghetti, Macdo or Jollibee? The answer is Brave Work Cafe. I think I'd go for Jollibee. Mga favorites sa Jollibee na po yung mga favorites sa Macdo. Lamig guys siya. Kanakuha ko Coke mismo. And this Coke mismo is sponsored to us by my mother. Next! Love or money? Go for love because I think if you're a person who is full of love ang imong mind, heart, and imong soul, you can do so many things as long as love is nasa imong self. You can be like a very powerful person because as you can see like the world is already full of like hatred, na mga away, na mga binumbahay, na mga COVID, na mga unsa pa ng mga naadala sa inyong mga balay. Gubutan kayong kalibutan say we always have to choose love. Next. Wait lang. Weird kay do na mga
unsang sila mga Espanyol, pareha ni Adria Batlem. Ana siya, hey, buenas, ¿qué tal? ¿Puedo hacerte una pregunta? Napanisi, Jose L. Flores, me gustó mucho tu perfil, saludos. Hala, time na ba ni nga mang-reply na kong mga Espanyol? Diba? What do you think? Please comment down below kung reply na ba na ko ni mga Espanyola ni sila kay Maring. Ora ni makatubos sa itong kalisod, no? Next, tequila or beer? Wait lang, dapat magkaon. Mapuli ko kay mumukbang mo din na itong gani. Clubhouse. I'm saving this for last. Okay, next, tequila or beer? Beer drinker, give ko guys. Next, mahal ka pero hindi mo mahal mahal or mahal mo pero hindi ka mahal. So daw, mahal ko pero hindi ako mahal. Kaya again, di ka pwede mabuhat guys kaya para ma-fall in love ang isa ka tao sa imuha. Una, dapat good ka nang pag mag-text ganit mo, dili kini mo kung sugod pa ha, like kanang bago pa mo nag-char ay pukay parabig ka nang sige na kag ikaw sige kag text ang imong crush kay murag himo imong maestra kay magsige na kag good morning, good afternoon, good evening at ging ana kay diba needy ra kay ka dapat murag ipa-feel mo sa iyang kanang I don't need you kanang you need me dapat ingana siya nga mga technique guys kay ingana to kung gikuan sa murag kana bitaw mo text siya karon dapat pag-comment ka nang dis ka reply dayon ka nang balag nakakita nagug ka nga nana dry and text ka nang murag pag ginawakan sa nimo kanang mga pila ka minutes lang kay pag ma-feel bitaw na nila nga kanang kita gigaapas nila na ikaw ray loy ana binuangan na ka ang may taba din ana na text mo mananghid din na sa inyo ha moingon na din nag maligo sa ako or pwede mo ka nang mukaon sa ako then matingala ka tulo na ka oras ang nila bay wa pa nang magligo oy unsa man di unsa man di giligoan nimo murag ikaw tigligo sa inyong mga silingan ana or kung wala pa nang magkaon kay unsa di kadagan yung pagkaon sa inyo oy kay murag mangayo na lang ni no balag din lang ti ka ikras mangayo na kog pagkaon kay murag nikang pagkaon ninyo kay tulo na ka oras wa pa ka nahuman. So again, kung dili mo ganun maka-experience na guys, ayaw ninyo ipa-feel nga need ninyo sila or something kay marag ma-over na sila kanang feeling, ma-overconfident na sila makagalingan. Okay, being rich or being happy, I wouldn't mind if I don't have everything in the world because as you can see guys, daghan kayo mga rich people out there who are not really happy with what they have. No, it doesn't mean nga like dili na mo ka chase in mong dreams of becoming rich and stuff. Basta don't let it kanang consume your mind. Next, coffee or tea? I'd always go for coffee. Okay, last na ta. Oh my gosh, wait. Daghan pa kay kog pagkaon. I really can't wait to start eating this one. Can you see it? Pwede na kung dili magpadayon. I'm just so proud nga nagid tay nga ani nga homemade gud siya nga from Iligan gud siya nga Silvanas. Maka-proud ka siya. So guys, let's support this one. Woo! Meron pa ba? Career or love life? I'm gonna go with career. Because, say for example, existing na imong love life, I think kana siya nga person will always be there to support you no matter what. Or kung wala pang imuhang love life sa imuhang life, kung wala pa imong love sa imuhang life, and then you are like continuing to pursue your career, I think that person, no matter how cliche this may sound, I think that the person will just come to you at the right place, at the right moment, at the right time. Wait na pa, so tubol or igit? Huy, kanais pa rin nga topic ko, hindi ka nagkakaon ta. I think I'll go for tubol. I mean, at least ang tubol kay karabit to like ugsunon pa siya nga mugawas kaysa nang igit nga. Okay, if given the chance, mahimo artista or as is? Wow, this is a very nice question. Kabalo mo gahon na medyo ko nga. Ganan ko artista, pero di po ko kabalo sa ano ko pagka-artista. Isa pa, ganan po ko ma-artista, like masikat, pero at the same time, di po ko ganahan nga karabit tong ako ang kinabuhi kay ma-open na sa tanan. So like libog kayo siya no. Ampo lang dito sa Ginoo kung unsa tong mga panalangin sa kinabuhi. Karabit tong if we are going to pray or wish for something, it may not be the exact same package that we wished for. I mean, that is why it's very important to be grateful with everything that we have, kay ing ana maghatag og blessing ang Ginoo sa ato. And okay guys, so that's it. So again, sa tanang mga nag-reply sa akong story on Instagram and on Facebook, daghan kayong salamat for taking the time to make me choose between two things. That's it. Thank you very much for joining me aning akong mukbang, and I'm also very excited nga magawas na kay kabalo ko akong pamilya nagtagad nga mahuman ko kay mga anbud sila ani no. So again guys, thank you very much. I hope that you enjoyed this video, and of course, if you did or balag wala mo nag-enjoy, suporta na lang gyud man ako. Anyway guys, please don't forget to give this video a thumbs up, and of course, please don't forget to subscribe to my channel because I'm gonna be making more contents for you guys. Also, please don't forget to follow my Facebook page because
I'm gonna be posting the details of more collaborations, of more Iliganon collaborations there on my Facebook page. So yeah, again, thank you very much to our sponsors and to the future business partners, not to the future collaborators. Please don't forget and please don't hesitate to give me a private message. So again, thank you very much, guys. This has been your Bisaya Vlogger for today. Oh my gosh, busugay ko. Thank you, Lord. Bisaya Vlogger for today. Thank you very much, and in everything that we do, may God be praised. Oh, I'm done!